Terima kasih. Oke, yuk lepas dulu. Cumi asam manis mentut baba. Cumi nomor 32. Telak-telak. Bawah. Sebagai nomor telak-telak, nomor telak-telak Jiwa Jawa Ketunisaki Sambang pada mungkin berasal Lempang Merah. Amoso nomor telak-telak Keribu Ongku Ketuna Haji Hasan Begiong Sumenep pada mungkin Temor asal Lempang Pote. 3 menit dimulai dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6,
7, 6, 5. Betul. Ia selempang potensi menang. Nomor 32 Cumi Asam Manis Junior. Kapten Haji Abdus Salam Ketapang Sampang. Semakin nomor 33 Amos 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cumi asam manis. Col. Cumi asam manis. Oceng meler. Cumi asam manis. Oceng meler. Win cumi asam manis. Ia selempang potensi menang. Nomor 32 Cumi Asam Manis Junior. Kapten Haji Abdus Salam Ketapang Sabang. 2, 1. Nasr cumi asam manis. 9, Nasr 8, 7. Betul. Cumi asam manis. Cumi asam manis. Nasr cumi asam manis. Nasr cumi asam manis. Nasr cumi asam manis. Win cumi asam manis. Ia selempang potensi menang. Nomor 32 Cumi Asam Manis. Kapten Haji Abdus Salam. Rimblong cumi asam manis. 20, Tepor kelap 10, final 9, bagian bawah 8, 7, atau bagian 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ayo, John. Aduh, nabrak tuh. Tak nutup nak. Rimblong, cumi asam manis. Tepor kelap. Pote merah celeng. Pote merah celeng. Selamat untuk juara 1 tim Tapor Kelap Tribrata Yuda Sabang. Kemudian juara 2 Rimblong Joni Tata Sumenep Pulau Sebudi. Juara 3 Cumi Asam Manis Junior. Kapten Haji Abdus Salam Ketapang Sampang. Selamat untuk para pemenang golongan kalah.